ile tuana ne fiafi. Amen. So fa manu malo Yesu Kristo fa felo ya to ta to mafutanga ne fiafi. Ia le ilo fio mai lo susu mai le ne fiafi mo lunga ilo na viinga. Fa talo fa to atu ta to malo fa lo ngia le ne fiafi. Fa ilo leo sunga tam ole sunga su tai tai. Fa tua senga fa fa nga mo la fa tua to ina mo la fa tua. Fa felo ya to ta to e kalesia le ne fiafi. Be vonei tu la fa felo ya tuai. Ni solo fa penata to fa sa ninga fa ta sin fiafi lunga le. Penga tai langi. Fa felo ya tite oil so fa manu malo Yesu Kristo. Nei tu la fa penana ta pena lo loto. Tato sa une fa felo ile nga pa ia ia le o tai tai o tato sa ninga. Fa fu e tato nei maftanga pe ale ile nga pa ia amene. O ia manuia me tato te faia o ia le ai me tato te faia. O ia fo ia fa ato to ina tato le nei fiafi. Halleluiah. Mo ini ai o fonga. Tato sa une fa felo ia te ia. Le ao le kalesia. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Si a toi o lima le nei fiafi. No ia ilo loto. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts longs for, to be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more Si a toi that would ever come close. no ia ilo loto. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
whawhatai te ia le nei a fiafi. Lona whamaoni wa mafua nei le nei a fiafi. E la asosa le nei asosa. Ua na o le alofa na go le atua e mafua ilo tato ia le nei a fiafi. Tapena ia ilo whawhatai ia te ia. Awa e te tau e o me ia te ia le nei a fiafi. Father, we thank you so much, Father God. Thank you for your salvation. I thank you for your cross. Father, say lo toto Yesu. Father, mama, Father, ngaloina ya macho wa sala. Father, say yo fala balaba wa malolo yo macho ma yo balaba. Father, say lo wa mio chonu wa sa wa mio chonu ina I macho. Father, say yo no wa fio ma paia. Awa ma fa chonu ina I macho yo ma wa mio chonu. Father, say le nei afia fila tua. Ilo wa fio yo lo wa ma paia. Father, say yo no macho ma wa ya te. Father, I thank you for all your plans. Saúde te famanuia te ia bene. Saúde te siva ile atua. Hallelujah. Let's go team. Every praise is belong to him. Amen. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah.
We praise your mighty name, Lord. Hallelujah. worship. Praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit. I feel like singing. Worship, worship. Praise the Lord.
Hallelujah. We magnify your name, Lord, tonight. Mātou tau tau lau lelei. Mātou whamanuia te oele atua. Mātou sisiva mātou vivia te oele nei a fiafi tama. Hallelujah, Lord. Ta pena ia ilo loto ile nei a fiafi. Te ulu fale ilo na mamalu. Hallelujah, Lord. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy of it all. You deserve the For praise. from you are all, You deserve the praise. and to you are all things. You deserve the praise. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Father. You are worthy of it all. We are nothing without you. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before the throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all And to and to you are all things. you deserve. You deserve the glory. You are worthy. Oh, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And to tally out te and to tally out te e apua mai out te oe, toi foi out te oe, louvina. And to tally out te and to tally out te e apua mai out te toi foi out te oe, louvina. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ekalesia whamanua tui lawa tua.
Oia fio ni inga tato te whaia. Oia foia le mafuanga le nea fia fia. Oia le mafuanga le tato wola. E te tau ia teia le inga. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. There is no other God like you, Jesus. You are worthy. You are worthy. You deserve all the praise. You deserve all the glory. Father, we magnify your name. We magnify your name, Lord. Bato whamanuia te oe. Bato bibihi. Letua. Aba ailes. Lalalangi no bato. E fai mai letua. Ai le bato fia ai. E le tau fia ai letua. O bato loto le nea fia fia. Bato te wha fia fia la mai a te oe. Bato te wha manu la mai a te. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We exalt thee. This all belongs We to you. exalt Belong to you, Lord. We exalt thee. Oh, We exalt it. we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Yes, Jesus. Yes, Lord. Tana tala noa atua i loa tua i le nei afiafi. He's around you. O lo sa ili o ia e tapua ia tu ia te ia le nganga ma le whamao. Father, we worship you tonight. We acknowledge your presence, Father God. You are worthy to be praised. There is no other God like you. You are the beginning and the end, the everlasting God. Ole afima ma ai la wafi ole atua. Ele ai se pulenga fatasi maoe. Ele ai se fili fatasi ma la wafi ole atua. E o mai atu numa. O tupu o lisili o faipule.
E ifo atu ia te o ele atua. Le atua macho ia ile ne ia fiafi o wauna o la weka le sia le atua. Macho whapa u atu ilo no foali o lo ia ilo walofa tunoa. Macho whapa manu atu ia te o ele ne ia fiafi a tauane a ile atua. O macho wingo ile ne ia fiafi vinga o lo fa ile langi. O to ia ina luas ful ma le fa le me ola fa ma le mano a wangi e lu ma le au baia. Macho fa manu ia te o ele atua ele ne ia fiafi. E fo ile o ngā o le ne ola ia I macho le atua pe a le vi a I la wa fio. We only here because of you, Father. We adore you tonight. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Magnify your name, Lord. Mātou whala e a te oe le nei a fiafi lau vinga. Mātou te whapale i a te oe. E a fio i lau a fio.
Le viinga le nei fiafi. Mātou watu le tua se te funga lau. O na faife au fale tua. Lau e kalesia le nei fiafi. Mātou te pamoli atu e via i lau fio le nei fiafi. Anga le lei mai le tua e toenga la mātou maftanga. Whau lau ngalue mai anga paia. Mātou te whapala ia te o le nei fiafi. O na lau suafa Yesu ala langan whanau le tua. Hallelujah, hallelujah. Tela sauni tato tatalo molimau le tua. If you wait for the glory of God, you still wait. Ele kuai mai oia, ele fatuai mai. Aya fio mai labai. Ekalesia, o le tatalo le mamalu, o le tato te fatalitali tatalo le mamalu le tua. The glory of God. Ele aya se tasi na te fatinoina. O le atua le tato te au na yai. O le atua le tato talitoni yai. O ia le afio mai rona mamai. Le ala tato sauni le ne afiafi. Ta pena oe ta pena lo loto. Pa pena ona tato fa pe atu le tua. Mato te fia ba aya. Mato te pato tua. Mato te talitoni. E ele aso o kai mai. Fia mai lo mamai. Sa wai le nana. Leauma yo le tua. For your precious holy word, Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. And Lord, I'm thirsty for your precious holy word. Lord, I want to see the hand of God move mightily. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Tatalo le ne fiam tuatu tato bala au le mamalu le tua le fiam tatalo ti ai. Hallelujah, hallelujah. Le tua lo mai tuma le la timatu mala. Le tua ia ma le tua ma tatalo ia le tai ma la soe. Lo mamalu lo ma pa tatali ai. E manuia yo ma tu ai, manuia yo ma tu tanga. Ma tu te fiwa ai yo ma tu ma le tua le tai te ai. E ai se tas ele pelo ia i mato o le o lo sai tua o le tua mato ni tani ai o lo mamande ia i le mato ni tua no me o la malo ko mamande ma mo le ia i la pana au mato wanga ia le tua te malo pina ia la vopio le ne mato Ia to enga nei sauni na upu pola maule le vi na wa no Yesu amen amen. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
matautia Leaupepe. Matautia ka Leauma. Matautia po Leaupepe. Halleluiah Lord. Yole tuolo matautia na. Mato mai fantasia ne fiap. Ya viia, ma viia, pasanga viia Leaupepe. Ya foi me uma lava ya te ol ne fiap. Lo so fo mato wolem vala otoi. Amen e amen. Tato wala mai lalo fa aftai. Yo fa malo sile mo e mo taulanga. Sulwa tai fine na offering. Ne va en ole fiap, me tu sina Samuel. Tau pe tols fulu su tol ma lu su fa. O fa ya tu ta vita o usoi. Awal fa pe ono faia. Me na foa I mai leli ia I tatou. O ia na leo ia I tatou. Mana tu ina mai yo tatou lima, o tatou fili. Tolu ani me fa pe na ona o fia moli atu ia te fa mai tala tavita. O ia na foa I mai ia te tatou. Le tala lea. O mo leo ela ku ka vi ka longa ngu wa ave. Fa ka ngako ko. Amen. Halleluiah. Ela ku ka vi ka ave fa ka ngako ko ka ngako fili lo tavita ile tua. Ile la kuloka vika halu lo. La ka vika fili le tua o te anu. Me le tua e ko mai uma. O kulongo fusinga ka o fa vai. E polanga ngo fa vai le si vai ngo la ko o. Ai lo ngau ka vika me si vai. Ko foi me lo mbang malole me. Ai mai fa me ka ya David. Va vai nga o ka ko yang ka ko wo. Ai ku ai pel vai nga la nga leo. Vai le se me la vai e fu. Ka ko nem ki nga inga. Mai lo tala tavita I bai o usoi o le tua na foa I mai o le tua na leo He given to us, He look after us. God was given enemy to us. Amen. O kako filien kako kau o lewa au mai le tua ya tatou. Amen. Fa mai lo kala kavik e kau lang ko fa foi e kau ko fa e tusa mal fina ngalo le tua me ia au mai. Amen. Ka kau nga fai ile palenge kakau ai. Wa fo le tua e ana be uma. O le tua na fata mau ai ngaina, o le tua na ye fo ai, o le tua fo e kaun ko fa fo ai. Amen. Loko kanka ia. E se ola to lot. Amen. E loko nga ola ko. A loko kavika. E loko nga lwenga le tua. Amen. A sa fo ne ya fiafi. Sa we fo ai tusa male fina ngalo le tua. Ta tu lai male ne ya fiafi. Watu au na le tua ta mai le au pesel ne ya fiafi. Hallelujah, let go ila for in there. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, you are faithful and your word I will believe. I can't do anything through Christ who strengthens me. You lift me up and set my feet on solid ground. And in my heart a song of faith, a brand new sound. And in your name I cast out demons. And I am free from every fear. And all authority in heaven and earth is mine. And in your strength I will be faithful all my life. By faith I can move any mountain. By faith I am healed and set free. By faith I am a child
Tam tau yolo mātou watua. E te fia mai ai mātou tamai elu mātou whātutua. Mātou te ngālu lue ma whai ai ngālu engalo mātou tamai. Vi ela o fia ne fiafi. E umo mātou whoa i tamai, mātou whoa i maleloto. E moni mwha maoni tamai le au nanga. E uma mātou te whai ai vi ela o fio. Nuia ne vai aso, whamanuia ia o ngal whanau, whamanuia i ngālu enga. Me umalo mātou tamai. Angal leila o fio. Fo ilo lavi inga Yesu ne fiafi. Lo soa fo mātou olen vala otua. Amen e mami. Habakkuk 3:17-19 describes a profound trust in God. Even amidst total agricultural devastation and finance hardship, Habakkuk chose to rejoice in the Lord and take joy in the God of his salvation. Because regardless of what was going on, he knew God is still good and faithful to bring what he was praying for into fruition. Have you been praying for something or someone and feel like your prayers don't make it past the roof? It could be for a breakthrough, a vision, or even for the salvation of your loved ones and the world. What you're about to witness is a believer with true confidence in God and his plan. True confidence in knowing God is in control and always has our best interest at heart despite our circumstances. Romans 12:12 says, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. Because God is good all the time, and all the time, God is good. So we're gonna go straight to the 90s with this one. Are you ready with me, alright? Come on! 1, 2, 3, come to say, if you really serve a great God, say, hey! Oh, come on! If you really serve a great God, say, hey! Blessing and honor. Hey, from every nation, say. I know you know the words. Let me say, blessing and honor, glory and power, say, be unto you. From every nation, all of creation, bow before, say, come on, every voice lifted in the room. Oh, 'cause every time, say,
We do that chorus one more time. To see. Wow. Oka. Kay mga ngayon sa nginga lengi yafi. What an amazing service this evening. The youth item was amazing. Man, if any of my children were there. Oh, feko luoya. Lata. Mose. God came in lokola yo o mayala po. Hi, Mom. Hello, Lata. Yeah. Ofea oil a God came in look. Na kaido le leia. Came in look. So Lord Leia, feel it over. Hey. Leia Lata South Valley. Na God came in look. Okay, fine. Bye. Hi, babe. Sorry, quick. Cancel ko ka plan we lo. You yang lo video me looking at feel look face so ola lo. Okay, bye. Love you. Ring. Hello? What's it? Yo. Why aren't you answering your phone? Where are you? Oh, I'm just at my friend's house. What's that Mom. I can hear in the background, Mose? Nothing. Hey, come we home just right now. playing You know what games. time the local is. Come home now. Yeah, okay. Come okay. home now. Yeah, coming home. Bye. Gave me a local son. I'm just gonna pray now. I feel my Nah, Mom, she Okay, was Lord, with her Lord, boyfriend, Lord, Mom. You She know was the with her time that we boyfriend. do prayer every Hello, night. Shh. Where were you? Lata, He's a you're walking Christian. away, Lata. He's a Oh, good guy, no, Mom. no. Kele I'm lako telling ka, you, vale. there's no other love that Vaya can nga, vale. satisfy you but Jesus. Vale nga, I didn't vale. bring you up that way, Lata. Eh, lo faya, ha, welo lang ai. No, there's no other love but the love of God Say, can Mom, sing a mala satisfy iki mea, e whai mai so o ngā Seek kala. first the kingdom like Yeah, look kai at ala you. mo langa Lata. Say, Mom, ole Fa la. alongo mai, Look, ole lo alo fai fale mai pa a ya Yesu, wai. ol kamala mo au. Ah, shame. And you, Vai, Mom. what What is that I can smell on you, Mose? This is the way that I was raising you since you were a baby. I've been praying for you. And this is how you live your life. Mom, we always hear this every day. All Mom. Mose, there's nothing else but living for Christ. We got heaps of time. No. Stop there. What if something happened to you too? What? Vai so o lo e Falongo kala. mai Lata. What if you were to die today? What if I were to die? Would you be ready? Say, kere Do you kaya know where you will oki. go? I don't want to go to heaven and not see my children there. Lai make o so o lo kala bo. Falongo mai o le alo Make fale be fea. pese lau fai Please, pese. give your man. life to Jesus. Stop. Vai so o yo Same lo thing ngā every kala day, ni. bro. Give your life to I'm sick of Jesus. church. Let me live my life. Ke lo e ma. Ai le kali yangan kamalu ke mga oi. Okay, le Ai, ke whaalong oi sa Please, Lata. Lava nga. I'm praying for you. I love you. Yeah, I know. Jesus loves Mala you. iki He's the mea e only whai mai way. ngā up. Lord, this is so hard, Lord. You know that I've given my children to you. Every day I pray. I pray and I pray. And it looks like nothing is working. Lord, even though I'm going through this, even though my family is a mess, I'm going to continue to trust in you, Lord, because I know that, Jesus, you're the only one that can save my children. You're the only one that can save my family. I will trust you, Lord. You are good still. You are faithful, Lord. Jesus. I will sing of your goodness. I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you have always been enough. And though the nights may get dark, and though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your love. And you are good,
In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me. You have always been patient. You have always been kind. You're consistent through the ages. Oh, what a friend of mine. So I'll remind my soul to bless you, standing firm on what is true. Oh, 'cause you cannot be shaken, 'cause I've seen what you can do. Oh, you are good. In the morning I'll sing you are good. In the evening I'll sing you are good. You are good to me.
Put your hands together and give a big laugh for God tonight. Somebody shout hallelujah. Somebody praise the Lord. Give me J. Give me E. Give me S. US. What's that name? Who's your master? Who's your savior? Who's your king? Who's your redeemer? Who is the Lord of Lords? How about a keep clap for Jesus tonight? Hallelujah. So tonight, it's all about Jesus. Amen. Tau te lei a mata nea fiafi o lau tatalo. Nganga pa ia. Fio mai ole nea fiafi. O mai ala unga luenga o tatalo e lau fio e te ngalue nea fiafi e te pa i se loto. Fio me malau wha unga oe te ngau sia se amo te si tia se avenga te wha malolo se mai. Mātou tatalo e lau fio nea fiafi ta maa. Ie lau wha unga e lau watali. Wha unga ina, ne mea whainga luenga, ina ia vi ia e lau suafa ta maa. Tatalo mātou te wha foi atu le vi inga, mai tatau ia te oile vi inga. Ono o Yesu. Amen. Yeah, first of all, I would like to thank Pastor Seppi for this great opportunity given me to preach the Word of God. Also my brother Leauma for helping me a lot with the Word of God. And I also acknowledge our pastors and elders. They are my teachers. O ufaya onga ye upo le tua. Ole taihao na leila, na matal noam pastor pali. Fea tu ya pastor. Ole fe au uma le ata ua le fiafi. Leua e whanga umanga leila. Mai pastor, le ngok wha oso. Ai wha kingi la, ole a fiafi nei. Ole la kako world conclusion. Ole upo le tua. Evangelism consists of 4 key elements. Tele ha ni vaenga ta le evangelism. Wala fiafi nei, fa ni vaenga lo tal noi. Ion tato wole el val au fa to ni fiafi. First, truth about Jesus, o memoni winga ya Yesu. Second, healing. Third, deliverance and restoration. And fourth, salvation. Hebrews chapter 1 verse 3. Maya fai maku me no e fa palangi fa mole. O ia le pupula o lon mamalu, ma uma tua tu sala maia. O lo fa tu mawina e ia me o malava ila na fionga mana. Na fa mamaina e ia lava ta toang sala. Ona no foile o ia le tu tom tau o le sisi ese lunga. Jesus' role as the perfect representation of God's glory and nature. Me o Yesu na fia me mamalu. Na ia faali tino. Le moni o keriso. Ma ia faali me te oile natural le tua. Ma le character of God. The character of God, we are serving a loving God. He is holy. He is kindness. The other character of God, He is a justice God. Amen. John 14 verse 6. O fetala yatu Yesu ya teia, o haunei le ala ma le upomoni ma le ola. Ele alu atu lava se tasita ma, pe ale ui mai ya tea. There is no other way. Ele ise si ala tatu te mo wele ola ma le manuia fa vau na o Yesu. You can never reach your destination without a way or a route. Amen. I will give you an example. Le mafaina e tau nuu mai le farsal nei, pe anga ele sau le ala. Amen. E anga le sau fela le route nga e sau oi male. Male ala le nga e sau e ke le o mai destination ngai. Amen. E fa penga umar tatu wai le tua. Without Jesus, ele mafainga ka ko reach ia le tua. He is the life. Jesus is the source of both spiritual life and eternal life after death. Le savalinga fa le nganga le tau te savali vali le taimine. Tau te o fa atasi ma Yesu. Amen. Ele mafainga ko wonga ka ko ki a Yesu. Why? Because o Yesu, He is our life at the moment. Male after death. Amen. Magua ele ngot kaimin ngai. Ping fa ko pastor pali nga lela. Ele ngot kaimin ngai. E ele kaimi umar ka ko wola ka ko fa pea. Mo inim tato mata. Tato wo ile lang. Amen. Ema elo wal le lang. O ka lia Yesu fa ma lim fa ola ilo lang. John 1 verse 1. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua fo le upu. Kasi le atu fo le tinai lo lang. Amen. Fa mai lo lang kwa sa wa Yesu keming fa ngau. Al kala kuspa ia. Jesus was in the beginning, before the creation. Amen. Sa yai le tu Yesu malangang pa ia. Ai le fa ia lo lang. Ai sili mai ia. Fa fe le tua fa na Yesu.
Vai. Kakia. It is written. Jesus was in the beginning. O isi kai me ke fiwa kau fika lo mafofau because we are serving a great God. O le tua te lele ko ke au ngai. Amen. E ke fiwa kau fa fika yo parietal lobe, temporal lobe. E ke le malama ile tua. He was in the beginning. He was with God. Amen. And he is God. O I o le tua. Jesus is eternal. He has no beginning. He is distinct from the Father, yet in close relationship with him. O Yesu, ele yeise ke me oso mai Yesu atua, e oso mai atua Yesu, pe oso mai Yesu angang paia. No, in order. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Ia ka ko o melo lisi vaenga lea, lisi element lea. Or ka ko launga ngefiaf. In the name of Jesus, we perform healing. Acts 3, verse 6 to 8. Au fai atu Peteru, ele aisa ario po sa aulo, a ole mewa ia te au o te avatule ia te oi, ole suafo Yesu Keriso le Nasareta, o te fai atu ai in Nasavalia, ona ia tango atu lea ia te ia ilona 5 tamatau. Mawha atu ia te ia ilunga, ona wha amarosia lo lea o na vae ma o na tapu vai, ua oso ia ilunga matu, ua savali foi, ua ulu whaatas foi mai la ua le malu o lo savali ia, maoso, mavivi atu ile atua. We are serve a healing God. O lo tau au na ise atua e, o ie wha malolo tato, tala malam tangata lea, pa mai o aso fai so e ave ilu malu. E aku Paulo mai o ie waktu ia Peteru mai o ane lea so lea, ai aisi mai se kupe, aisi mai se ario, nei fai ako ilo Peteru. Ele o ise auro po se ario mai a mat ua, a ua na orsuafo Yesu Nasareta, tu ia ilunga, ina punga ia, mai savat. Amen. Tala malam lama. Ngal fa ya kwa kulo ilunga, kai mali fa ilunga, fa mai usavali, ua oso, ua vivi ileli. Amen. Ave spati ile tua. Ki kilo lainga. A lisi va enga le ka ume ke oi. Or ka ngakalia, epipidi. Ai ko angal luk. Amen. Gangoi popori se usongai okaf. Pe kakau anga e saule mal. You must come, church. E kakau o kakau le me halun mal. Ele ka ua mai, pole al ke mile fai langa ai singa le lope pe umalol pe se fa mangunga alu roi fafo. Ai. Amen. Al tae le. Fa me aku ia pe chau mai on. Ai mo wa kuai. Amen. Vai. E ka wolu saule lu. Ele ngakai e ke malolo oi. Ai kupu fa kokua ele kasi le vai aso ke fa longo ai kupu lu fa kokua. Amen. Ele kasi ele luaso le ai oleaso vai aso mas I grew up in the church. Loke malam lam o lai foi kongo le kalesia. Ele kasi kau sanga ho malam mo kau loa Yesu ave spati de tu nefiaf. E ka wolu sa wow e ele presence ole tu e fa le presence ole tu or fale. Au isi kai distract o lo fanga. Ai mai se pe ko okele. Kangi mai lea pingi fo lea e mai lea e ka ualo south fale le tua. Acts 5 verse 15-16. O ina au mai ila tau i e mamai au wala, mawhata o toa i moenga mawhata. Tau lava ina ia la fo i ele ato Peteru inisio ila tau, pe au iane o ia, wa mai fo ile moto tangata mai a ai ua vangavangaia Yerusalema, wa au mai ila tau e o mamai mai ua tinga ina ya ngangaleanga, ua wha malolo ina ila tau umalava. Amen. Wa tupule ka le sio ko kele ka ngaka fa lainga. Ala me wa vai aku ia Peteu. Ele kasis ka ngaka ma ele la umai fa mai. Ai fa ka kus pa fa me kofu e amo mai fala e mai faka. Ki kiro peke longo winga e alu le aso o fa yar ka kalo fa malolonga sa vali do merkamaro. Sa vali ka malo fa me la fo ia longa shadow. Malolo tanki fever. Malolo le cancer. Malolo le HIV AIDS. Amen. Ai alu shadow. O malolo si low shadow. O influence si low shadow. Que lo meng família nga pa ia kia. A failenga o faia ya pekedu. O que faia fo ya o ko. We are the believers. Amen. Av spati le tua. A faia langa malolo. Kangaka ile manna le tua sa Peteru. Ia fa fefela Opetaia.
Ai whawhewhea la ia Panama. We must have that faith. We can heal sick in the name of Jesus. Amen. Acts 9, verse 33, 34. Wana iloa ai le tastangata o ainea le ingoa. E valu tausanga o ta otoro ina moenga ua mai o ia le supa ua whai atu fo i Peteru ia te ia ainea ai ua wha amalolo ina o Yesu le keriso ina atu ia ilunga ma te ulo moenga o na tūlo le o ia ilunga. Valu kausanga o ka okoro malolo le bedridden. Kalangolo le bedridden. O le kele o bedridden. Nga o le ngā le fofonga i makala. O le kele o kakele mi ngoi vai malima. Valu kausanga like a oko. There's no hope. Ngā le vai ako Peteru. Aeneas, in Jesus' names, get up and roll your mat. Amen. Le mana leo Yesu le kau ke au au ngai. Ele ngal ka ko iloa. No. Ele keming ei. Wa kele ka ko ngol theory ka kele ka of your practice. Amen. We must demonstrate the power of God in our lives. Amaka melu ainga. Amai lo kali, pe mai lo finge. It is what for Yesu I claim your healing in Jesus name by your stripes. Heal. Amen. E amaka fa penga. E amaka mai lo sisio manga. E o mai le lo fire me. Amen. Can I hear an amen? Amen. Ka ka di kongu ile tua. Say okay amen ka ka be ka di kongu ile tua. Yeah, deliverance and restoration. Luke 10 verse 17, 18, 19. Wa toi fo i mai le to fitu nga fulu male oli oli wa fa pe mai le li e wa usi sta i mai te moni ya te matou ono olo suafa wa fetala ya to ia ya te ilatou na o wilo sa tani wa pa o mai le langi pe ole wila fauta o te fo ia te utou le pule e soli ai ngata ma akarava male malo si o mole fili ele ai lava se mele ngai o tou wa awina to Yesu ia au so fitus food for me wo faiva venga wo ta la ke riso ai o mai male oli oli may they come with joy reporting that even demons are subject to them in his name ma Yesu wa ai ho o ke mongi u fa longo mai ke mako ongo lo suafa and Jesus replied that he saw Satan fall from heaven like lightning. Behold, I have given you authority to tread serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Wa umunga amele tuole authority. Onga yake oile pule, onga yake oile mana, eke soli ya ingata, eke soli ya karava, ete fale onga ina ingalwenga le fili. He give you the authority. Amen. Yeah, Luke 8 verse 26 to 28. wala to o atu le lau ele o katara o le tu vai le o fia ngai ma Galileia wa maliwai o ia Yuta o na fetalai le mai o le tastangata mai le ai o ia te moni ua leva o na le ofu o ia o le nofo fo i se fale a o tuunga mau wa iloa mai e ia o Yesu o na alanga mai le o ia ma whaapau mai o na luma ua fai mai ia te ia ma le leo tele se a launa ia te au nei Yesu e o oe nā le alo o le atua sisiri ese o te ai o iatu ia te oe au e te whaati ngā mai ia te au. Amen. Tala maram lama ka ngakale ngā urutine o ina ke mongi. Ai fai ka ule kala le kolung me ka ule ki fia mai mai. O tangata le ua leva na whapolonga te moni. Ua whakau ngā ke mongi. Au lisi mer ka kalea ele ofu. Ele ofu se ofu. Ele ngofo se fale. Ai ngofo i kunga mau. Longa wingal kamalea. E ki ngā alve velo le winter. Makwale ila kamale malulu. Amen. Ai kei loa o wingangi o le behavior ngir kaka. O le behavior le ngir kaka de. Ua control, ua overtake Satan and actions. Ma ngā miunga fai. Ele ai mase normal person if ia ngofo i se kunga mau. Amen. Ia vatalo fai lise o uso na i o taf. Fai ele ai masisi o ka ua if ia ngofo i o. Amen. O le demonstration le o kangaka. Ua posese ke mongi. Amen. Fai mai e uma ko ngā filifili. Uma ko ngā filifili ngongo ai maka o fio ka kangi. O nga poses ngo ia va pengir ko malo felele solo. Amen. Ai fe me la ku Yesu la solo. Ai sau. Fe mai Yesu le ala na ya te ni. Wa e sau ngi fa polonga. Ka ku Yesu anganga le anga sau i fafo. Amen. Fe mai anganga le anga Yesu fa mole ava ku ama ko ipua. Kala malama
Nga oi pua. Ma I mau le laf pua. Ma I mau me ola. Nga ole pua. Ma le lemo. Raku ma le kofe. Amen. Luke 8 verse 35. Ki kilola restoration. Luka evalu anon fai upa tolu suma lima. Ona la tua mai ai lea mata ile mea ua whaia, ua mai ai Yesu, wala tō ilo atu tangata, ua o I fafo ia te moni, olo o nofo ia I vai o Yesu, ua ofu ia, ma ua ata mai, ona la tō matatau ai lea. Ia ua vai le restoration, me ua mai kangaka, ki kilo mai mea ngawhai Yesu, ma ki kilo mai lako kamale sa le ofu se ofu, sa whapolonga ke mongi, sa ngoa I filifili ua mea, mai. Sitting at Jesus' feet, dressed in his right mind, and they were afraid. Famai, ua ngofo I vai o Yesu, e kei lo oi. O le ale ke me ke sau po le alu wha le kong, e le kulia oi fafo Yesu, e makala kua aunga lima ia oi fusi oi. Amene, e o mai kanga kai ke kilo, po fela ko kamane, o le ngofo kui vai o Yesu. Me ua whailong ofu, dressed with the love of God, dressed with the kindness of God, with his mercy, with his forgiveness. Amen. Famai, Sao Molimau. Hallelujah. There are lots of mental health patients driven by demons. Amen. I am talking from experience. There was one guy, African guy. This guy, he was affected by voodoo, black magic. One night, I was working. Kakalia. Sfurulu al po, pekasi po, e la amai lalu. E o umai lunga mea uli maka. Amen. A sau ka kale kalangoa mai. E sele lalo lagi. E kalangoa mai Yesu. Ai ke vai e makuatisiva. Taulo lisi po. Wo fia moe au ke alua. Sau lisi po leli. Kalangoa mai a. Ai o lo ke mala mala mai I kangaka e pose se timos. Sau kalangoa mai fa. Wa. Ingula fala au alo moe. Ke lola le saidon mea. O afalo lisi aso, ai whainga luenga akur Filipingo. Ke lei lopo le kala le Filipingo nga whai ei. Sau walka kale atui ki o akor fale. Lalo ki o akor mako fale. Walaki le ola, walu lafi le fale o kengi. O le poanga e fasioki e kakare. Amen. Po le ale ko inga skaile si kaili mai ke mongi, ma le mana o ki aporo, ele ma whaila Yesu le kongi ake oema. We have the authority and power to cast out demons. Amen. E fa penga foi kongolo aing e fa ke mi ke vai aku pe o fa ale seki le me ka meki ya langa e ya ke mi la influence mai foi ka meki social media ma me la e o ya o ngai kala la ko friends e ka kalo le mano Yesu ma pui ngol toto pui e lo fa ngau. Salvation is in the name of Jesus. Acts 4 verse 12. Ele lava fo se tasi o ia le ola. Ele lava se isi ngo ilalo langi o fo ina mai tangata e mawhaia ona whaola ina ai o I tātou. Malama late. There is no salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Le sisi ngo. Ele kele whaola inga sisi ngo. Wanga o Yesu is e whaola inga oi. Romans 10 verse 9. A whai e tautino lo ngutu le li o Yesu. Whaatua I lo loto, ua toi whaatuina mai oi e le atua na ye uoti, e whaola ina ai oi. Whai upa sifuru wha mole pasta. Roma ale e sifuru whai upa sifuru. A wā o loto e whaatuatua ai, e o mai ai le mi o tonu o le ngutu e tautino ai, e o mai ai le ola. Koa ai la ingale equation. Kari kongu le loko, confess le nguku. Amen. Kari kongu Yesu ngamaliu whaola, kaukala la nguku, fio mai lo roto, fai oe matupu, ma li I lo udeo langa. Where is evangelism starts? Or facility. Where is evangelism starts? It starts from home. Amen. For me, I'm studying a fire. Most of the scholars and the great people of God. One of the most effective ways of evangelizing through family and friends successfully. Amen. Luke 24, verse 46, 48. O whetale atu foi oia ia te ilatou, ua whaapea on tusia, e whaapea foi on te tau on te ngāl keriso, ma toe tū na ye uoti le astonu, ina ia tala ina foi le salamo,
ma le whaamangaloina o ngasala inu uma I lona ingoa e a mata mai Yerusalema. Mata mai Jerusalem. Why Jerusalem? Because Jesus really cares about his people, his nation, the covenant. Jesus also cares about you. I know your family is also dear to you. Amen. Your aunties, your uncles, your papa, your nanas. Act 10 verse 24. Alwengas fulu. O le tastai au foi. Ua o tuai I latou I Kaisaria. Ua whaatali foi Cornelio ia te I latou. Ua whaapapotoina e ia lona ainga. Maana au mea mamai. Yeah, o tala le kamaro Cornelio. Me Cornelio o ia tai au. O tai to se lau. O tai au a Italia. Me o le kangaka e ko anga kakalo e fai mele lei mo le tua ko ia lofa kangaka. But one day he was praying. And God sent him a vision for mai. E au winga ngisi o lo ainga po o nyawo e o ia peteu e sawe ka o kia ki oe le tala le lei e winga ya Yesu o nga saule o peteu fe mai o nga saule o peteu o le a ka o le kala ya Cornelio au fa poko me Cornelio anga wo malon au ainga amen fe mai o le kala ngoa ku peteu ile le o lango Yesu le fe mali wa e Yesu lunga lo ele il fa malolo ino mai mal fa sa toro ina malun to tu mai ai fio melanga pa ia fa papatiso ia kangaka amen le au ainga ma wo al kama lo le o Cornelio amen evangelism start from home a maka mai lo ainga a maka mai lo friend nga ki lo ai pa kalma lo lunga a maka mai lo wo o ngalenga ai lu o tai va so le the people you know o inga effective me ine me muli ka ko oi fafo a maka mai ka ke lo menga ka o le network evangelism family friends amen the story of ke lo ka malo le nga fa malo lo Yesu Luke 8 verse 38 and 39 wa ai oi mai ate ia tangata o fafo ia te ia te moni la te fatasi mai a o awina atu e ia Yesu o fa pe atu ina fo ia tu ia oi lo ainga ma ia fa matala atu me te tele wa faia le tua ia te oi o na alua le oia wa tala ile ai uma I me te tele na faia Yesu ia te ia ka ko kamaling fa malolo inga Yesu den kuri fa ke mong o le a oso Yesu ya lulunga le va o le a o kala ili siku ai fa mai Yesu fa mole tau fa tasima oi ma Yesu le au bala lale lo ainga lale ka o ye Yesu ka o ye melele o faia mo oi le almen kup ngal me to tele tangata na fa olaina amen yone mo mua non fa upo fast fulu fast moleono o antere o le uso Simona Peteru o le tasi le ila uana fa longo ya Yohane mamulmul mai ya Yesu wa ya ulua maua fo ilo na uso Simona ona fa yatu le ia te ia wa ma maua le Mesia o lo na winga o le keriso o ya au mai fo o ya Yesu wa sila atu Yesu ia te ia ona fa talai atu lea o Simona oi o le atali o Yona o le aingoa o ia kefa o lo na winga o Peteru o le taeao na finangalo ai Yesu e maliwatu I Galilaya wana sila fia Filipo na fia talai atu le o ia te ia mulmul mai ia te au o le pete saita fo Filipo o le ai leo Anterea ma Peteru ua maua Tanielu e Filipo ona fai atu le ia te ia ua matou maua o ia o le ua tusia e Mosel tu la fono a toa ma le au profeta o Yesu lea o le ateri o Josefa o le Nasareta ua fai mai Tanielu ia te ia e mafai e ona tupu o se mele lei mai Nasareta ua fai atu Filipo ia te ia I Nasawia I na matamata amen ngal fa long mal kamalo Anterea inga uia maua Yesu ele yangi siskangaka ele yangi siskangaka ngangi sa o ya Peter mai Peter o maua le keriso o ia na lau ngai na Yohane le baptiso sau ya Yesu ele aso ale fa ola inga kamalo Peter wilan fa ya va venga amen effective yon me pe kala ngoi lo ainga mak melo fali wa melo fanga kala ngo fo ya amai fa ngo fo lalo fa ilo ko fiafi kala ngo ye le upole tu a walu fo e le fa long amai la au sasa
A mga fu e ko fusi mai e alofa Yesu ya ke oi. Ke le manga o fango lo o langa. I'm standing here today. That's what my father did it to me. Langa mako ya ula vale fo ya. But ele I fo I sasa. Amen. Hallelujah. Last but not the least, evangelism, saving soul never happens if you don't go and share the good news about Jesus. Never happen. It's just a sermon, a repeating sermon like another monthly. Amen. Acts 8, verse 26. Wa fai mai fo ile angelu ole li ia Filipo wa fa pe mai ina tuia ina alu atu le tuitonga ile ala alu ifo mai Jerusalem mai kasa ole me wa tu fualea ona tule o ia ilunga wa alu fa auta fo ole tangata Ethiopia ole eunuka ole au nasilia kanake le tupu tama ita yo Antiopa le na tausia na olo umalava na alu atu o ia Jerusalem mai tapua iai wa toi fo mai o ti ila na taavale ma fai tau le profeta Isaia wa fai mai le nganga ya Filipo fa talata tuia ma fa atasi le na taavale on mo e atu le Filipo wa fa longo atu ia teia o fai tau le profeta Isaia ona fai atu le oia o e langona e me o e fai tawina kai basta ole upule fifa ma fai ko fai upatols folu le lo valu fa mon mole ko foi ngon fa palangi fa. Yes, he was reading. Family, o fai atu ia wa loe Filipo faling. Me la fai evangelism ko malo Filipo. Ai loe Filipo faling, ale unuka la fai kaule. Family sa halwe e mafuta Jerusalem. Malala ke e menka bar sofongu. La fai kaule upole atu. Ai le mal me la fai kau. O fai mai le ole faling. Filipo tu ilunga ya. Amen. Me wala Filipo o tala noa kwai o fa matala ia Yesu on fa mele le unuka ya Filipo. Ele ila se mela o ia ele baptizo ina wa. Amen. Evangelism never happen if you don't go. Act 9 verse 10 to 13. sai tabe sekol de taso o Anania le ngoa o fetalai mai fo le li ia te ia le faalinga Ananiae wa talia to oia le li ie o aule nei ona fetalai mai le li ia te ia ina tu ia ilunga ina alu ile ala ilo na ngo sao ina sa ili tangata ile fale o yuta o Saulo le ngoa o le taso a wafa auta mai o lo tatalo ia wana ilo atu fo il faalinga le tangata o Anania le ngoa o lo ulu fale atu mafae elo na lima ilunga ina ia toe va ai o ia o Natalia tu leo Anania le li ie wa ufa alongo tangata to tele le na tangata I meleanga tele wana faya ia tangata pa ia Jerusalema faftai kala ingo ya Saulo me watayel pupulo le tuong pa ulo kamalo ilalo o nga vala aule le tuolo na ono Anania amen wa sau Anania wa fa malolo Saulo na pa u esle unga sa punitia ilano va ai a ole mele fia momolia kuda fia fingei ole faya to le tua ya Anania tu la ilunga ya Saulo me Anania le tua or kanga kanngei or kakang Saulo or kanga kaleang or kakami valea ke or kanga ke fale pui mai nge fasioki ia tangata faulaina me le tua alu o ia lava o le ipu o filfilia. Evangelism never happen if you don't go. Last mamulmuli le nefiaf aluenga sfulu atu ia ilunga ina aluifo to teo ma ila to awalava le masa salovale awa awina ila to ya ulava tala ya peteu le kwa umangei yang fa ku ile o peteu ya Cornelio eta u yai ile le o Yesu mu fa matala ya ile tu amen ngovala au wale tu ya peteu ele fese lo ko peteu ngovala au ku lo ilunga o ma ona Cornelio ole upuna le tu nefia o melta to au amen. O lo tau ona ile tua o io le tua fa malolo o io le tua na te fa sa o loto o io le tua fa fonga talo o io le tua lo ile pule mana wa umana avatu ya te oi amen. I just want to speak Jesus. If you are here tonight and if you haven't made a decision to give your life to Jesus, now is the special call for you.
A whai o e ila fiafi nei e te le i whaia se whiriwhilinga mautu e a vea Iesu ke wiso e whai maa le im whaola luolanga o le wala aul nei mo oe. Let's all stand. Le ata me aul pes. And if you are here tonight, you are sick. A whai o leite ila fiafi nei o moua o se maa. Te tau tino ia te oe mawhai e Iesu una wha marololo maa. Amen. Ele iai se mai na foi fua na malolo uma mai na o mai a Iesu. Amen. I just want to speak. Hallelujah. O ine ufonga. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. This is your moment. I I'm giving you the speak opportunity Jesus. to come and receive Lord Jesus as your personal Savior. And if you are sick tonight, come. I just want to speak the name of We will pray for you. Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love.
Toma matou valongolongo la upu le leia fiafi. Havitai mo la upu le tua. Havitai le tua mo la wauna. Nala mai lo fina ngalo mo I matou. Havitai lo va manatu ya I matou tama. Ngaluenga fa evangelio ngaluenga le ia fa ia so uma taimi uma. Ngaluenga fa evangelio ngaluenga fa wow. Ngaluenga fa evangelio mata mai tono matou ainga. Papele toro matou atu tuli manu uma fa le la lang. Havitai le ia sa toa. Dayanga nga pa ia lo mavitai no I matou. Uni voi la vanau e tua. Le fale le ia via fi talo le tua. As we go home tonight, let us remember on the tau o nga renga fa evangelia. E ao no matou fa wa wina. Father, continue to equip us. Mold us, Lord, for your word. Prepare us, Lord. Apero matou atu tawatu lo nga renga. Lau fa o tanga ile lalo langi. Tele dia nganga e. Apero fa rainga. Use us, Lord, to win more souls for your kingdom. Bring more people, Lord, in your family. Ina ia tai tai la tau. Ina ola e whawawau. Pere le tua iau lau fia lau vi inga tu mau ia te oi tamalo vi inga e whawawau. Kalesia sireo au le tua. Te batu leo vi inga le tua le nea viafi. Glorify your name. Hallelujah, Jesus. Let there be glory. Let there be glory and honor and praise. Yes, Lord. All the glory back to you, our Lord. Honor and praise to you, our Father. Father, let there be glory, praises and honor. Back to you, our Lord. May your name be glorified. May we continue to sing praises and honor you, our Lord. Yatuelo vi inga e whamavau lava. Te taimana manuia lawe kane sia le poio matawa inga. Matua mosa va yaso manuia va tasi moe. Tele voi fuafuanga le nei va yaso. Tuina atu yatoe le tua. Once again, our Lord, we pray especially for our country, Samoa, as they prepare themselves, Lord, to go to the polls this week, to choose their leaders, those who can become leaders to lead our country in the next 5 years. Lord, I pray for them. I pray for your peace. Lord, I pray for your wisdom. Yanga le lei tangata nu o Samoa. Vaenga fa faio lato te tai. Le tua, ngalue ia nga pa yo la wo fio fa mo le mole. Ina ia va pea ona fa taunu inga
le whainga whiwhiringa sa moi le manuia. Pe fo mātou te talo mo mātou o tiru mo mātou te itai. A wane whapito le mātou te talo. A wawe e sira fia mea uma. O a lava le tua vewe singa. O a lava me o tutupo mai. Le tua o lo iei sa moi o a awalofa. Wai sira fia le mea manuia e la o tiru. O lo whaavai a te oilo mātou o tua. Whamnia sep masoe, stemi fo i le tua. Mai a le tua wha moi moenga o tua ino mātou mawhtanga nei. Te mai a manuia nei o mātou mātua. Mātou whera i fia. Fo i vi inga i lawa fio e whawavau. Mātou te talo, ia te oilo vi inga le tua. Nei o i whawavau lava. Ala langa le kalesia. Amen.